Yalan teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yiyorsun lan? Süleşeyim Yavuz Kaptan. Kamerayı tart. Şeker kısmı gene. Gir hazır. Mutlu'ya tart atın. Svet. Işığı açın, çalıştırın. Çalıştır. Jeneratörü çalıştır. Tart. Sen tartıversen. Ne batmaytasın mı? Böyle mi çekileyim? Mutlu'yla kalmasan Mutlu'yla. Sesi geliyor, tamam korkma. Ses geliyor. Oley konuşuyor. Çocuk. Hayır. Abi çık. Korkma oğlum korkma. Al şunu. Korkma yavrum oğlum. Korkma alıyorum seni oğlum. Ağlama oğlum geldik. Korkma oğlum. Su vermeyeceğiz. Sessiz. Ses yapmayın. Ambulans. Işığı niye kapattınız? Geliyor. Çıkardık. Ambulans hazırlayın. Ambulans. Maşallah. Orada 6 gün. Allahu Ekber. Ambulans geldi mi? Geliyor abi. 11 fevralga tungi saat 23:30 Kagarat'ta ыкчам маалымат билдире турган болсо, куткаруучулардагы 3-чү тирүү жаранды таап, ушул завалдын астынан таап чыгышты. 2016-жылы төрөлгөн 7 жашар Али Айчечек деген баланы ушул жерден тирүү таап чыкты. Тилекке каршы апасы жана агасы Мустафа деген агасы каза болуп калган, анын жансыз денелери ушул завалдын астынан чыгарылды. Баяндаган подполковник Жолдошбаев. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.